batangazaga amagambo akomeye cyane wo bita Hakimu Kiwanuka ndetse n'uwo bita Denis Omedi bakimara gusinya. Batangaje amagambo akomeye cyane nk'uko kontara ya Denis Omedi yo inabivuga, kuko bamubwiye ko niyitwara neza mu mafaranga yasinyiye bemeranyije, bamubwiye ko azongezwa umushahara. Nawe yatangaje amagambo akomeye cyane. Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriya Channel ni Byiza TV. Nkomeza kugushimira umuntu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, nkomeza kugushimira umuntu udahwema gukora subscribe, wowe udahwema kutwereka ko udukunda, uri intwari cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC, ariko mbere y'uko tujyamo muri transfer ziri muri APR FC, reka manze tuganireho gake nyine ko mu bintu bijyanye n'umupira guys. Ntabwo ari ukuganira mu bintu biraho, mu gihe murabizi ko shampiyona iraza kuba ikomeza mu iyi weekend. Kuri wa gatandatu hari umukino ukomeye cyane ugomba guhuza ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya Mukura FC ku isaha ya 11 mu karere ka Huye. Ndetse na APR FC ifite umukino ukomeye cyane usoza raundi ya mbere muri shampiyona, aho ari ibirarane nyine aya makipe arimo gukina. Niyo mpamvu umuntu wumva yo asigaye arimo akina andi yarasoje. APR FC nayo mu rwego ifite umukino ukomeye cyane igomba kuzakina ku munsi wo ku cyumweru ku isaha ya 9 n'amagaju. Reka tubabwire ko ku mukino wa Rayon Sport ndetse na Mukura amatike atangiye kugera amatike ari kugurwa cyane pe ku rwego rwo hejuru. Reka tubabwire ko VIP amatike amaze gushira, VIP amaze gushira, mbega muri make amatike amaze kugurwa ku rugero rwa 86% ku mukino wa Rayon Sport ndetse na Mukura FC. Tutirengagije iby'umukino wa APR FC ndetse n'amagaju, tubabwire ko n'amagaju amatike arimo kugurwa cyane, aho bivugwa ko ikipe ku mukino wa Amagaju na APR FC amatike amaze kugera kuri 52% arimo kugurwa. Urumva ko amakipe yombi yarakaniye. Mukura FC yarakaniye, Amagaju FC yarakaniye, APR yarakaniye, Rayon Sport zarakaniye. Birakomeye, ntago byoroshe. Ku munsi w'ejo tuzahurire i Huye. Reka twimanukire muri transfer n'ubundi zirimo kugenda zibica bigacika, aho tugiye guhera mu ikipe ya Rayon Sport. Aho ikipe ya Rayon Sport ifite harimo Rutahizamu ikipe ndetse ugeze no kuganiraho na ekipe ya APR FC bikaza kwanga, bamwita Fahad Bayo. Fahad Bayo ni umukinnyi wakoraga imyitozo mu ikipe ya Yanga hano mu gihugu cya Tanzania. Ekipe ya Rayon Sport bavuga ko ibiganiro bigeze kure, akaba yaza kwatakira ikipe ya Rayon Sport, akaba yaza guhanganira umwanya na Faringanye. Mu urwo rwego ikipe ya APR FC nayo tubibutse ko yamaze kuba yibika abakinnyi babiri b'Abagande, ariko tutararengaho. Fahad Bayo nawe ni umugande, ikipe ya Rayon Sport barimo kuganira. Twikomereze n'amakuru avuga mu ikipe ya APR. APR FC amakuru ari kugenda acicikanamo nanone nyuma yo gusinyisha Abagande babiri, uwo bita Hakimu Kiwanuka nyuma yo gutangaza amagambo akomeye cyane, ndetse n'uwo bita Denis Omedi. Hakimu Kiwanuka yaje gutangaza amakuru avuga ko ikipe ya APR FC agiye kwandika amateka muri shampiyona y'u Rwanda. Avuga ko wingi za APR FC ari za Hakimu Kiwanuka, kubu ngubu barimo kuzikinira atari izabo, ni umwanya wiwe. Denis Omedi avuga ko ibitego mu Rwanda ibitego byabuze mu Rwanda we arabizanye, ariko unarebye ibitego uyu mutipe yagiye atsinda mani, mani ni ibitego byiza cyane kabisa, kandi ni ibitego byumutse byiza pe. Ni umutipe udahusha cyane imbere y'izamu, kandi ni wa mutipe ujya uva mu izamu rya adversaire akaza gushaka umupira mu kibuga. Ni umutipe uva mu izamu rya adversaire, apana byandi byambawoma ngo arahagarara imbere y'umuzamu agapira gacara kose ni tayari. Oya, we ava imbere rya adversaire, imbere y'izamu rya adversaire akaza gushaka umupira, kandi azi kuguruka guys.
ni ukuguruka akaruhukira imbere y'izamu dore amacenga. Nkuko mubyirebera rwose Denis Omedi ndetse n'uwo bita Kim Kiwanuka bamaze kuba batangaza amagambo akomeye cyane. Wowe utarakora subscribe narakubwiye ngo uyu muracikanwa n'ibintu byinshi tubafitiye. Genda muri comment wandike izina utubwira aho uherereye igitekerezo cyawe, ubundi tuze kuba tugusubiza. Ibitekerezo byubaka turabisubiza, ibitubaka rwose nabyo no. Tubabwire ko ikipe abakinnyi bamaze ko batangwaho amafaranga agera nk'uwo bita Kim Kiwanuka yatanzweho amadolari agera kuri 38 ndetse n'uwo bita Denis Omedi yaje kuba atangwaho amadolari agera kuri ku madolari 40. Yaje kuba atangwaho amadolari 40, ariko Denis Omedi muri kontara ye haravuga ngo mu gihe uzaba witwaye neza tuzakongera umushahara. Nuko bimeze. Nagiraga ngo ukore subscribe wumve n'amakuru agezweho. Niba wumva hari amakuru tumviye ahangaha, twandikiye muri comment utubwire, tubwira aho uri, utubwire igitekerezo cyawe turaza kugikurikiza guys. I love you, ngenda bakunda cyane.